Kuki MLS sing CSO sing January tarahumde the wari sananaba su group na kaukat kre hadi Kuki singi oiba tokhai balenga amale hanaba amasung ikui dana pangthokadoriba mikok tibagi thaba asigi matang da khana nainanaba United People's Front UPF amasung Kuki National Organization KNO na Manipur Legislative Assembly da Kuki gi leiriba MLS sing amasung civil society organization singi miphamama punna phaminanaba January tarahumde da kaukat kre Suspension of operation ki kangbu asina mari lenaba singda khanghanba serol aduda meeting adu kadai waida phamga doribano haibadu di palakhide adubu mifam adu kangpokpi da pangthoklaba yabagi oithokpa lei haire pawsina hai Kuki jo singi political demand haibadi separate administration natraga union territory habase kamdauno oithokpa yagadage amasung karamba makalgi khongjang changsenba yagadage haibadu mifam aduda nainagani masidas natuna Manipur gi tampak lamdam civil society organization kharana Manipur da thokliba kangluki irang ase loisindriba makhai mikok thibagi thabak chathabidanaba takselakkiba singgi matangda makhoigi oiba kari phirep lawgadage amasung mikok thibaduda makoina karamba thaudang lawnagadage haibadu kupna nainagani haire Ex-Chief Minister Nongthombam Biren gini haiba wathok oidiba audio tape ki recording mapung oina pikhalaknaba court na khangan khre haire Kuki Organization for Human Rights na pikhalakpa hanagi Chief Minister N Biren gini haiba audio tape adu mapung oina Gujarat ta leiba National Forensic Sciences University da pikhalaknaba Supreme Court na Union Government ta khangan khre haire audio clip adu hojuk phawba kari maram ki pikhalak tribunal haina Justice Sanjoy Kumar na lusingba bench amana lenga ki maikai da lepkeba Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti da hangnake wafam asiki paukhum da Additional Solicitor General Bhatti na haike December thada Supreme Court na case asigi hearing sathakraba matung minute nipunipan sangbo recording adu lenga ki maikai da yorakle Kuki Organization for Human Rights ki maikai da lepkiba Advocate Prasan Busan amadi Advocate Gerald D Suza na haike madudi mamang da case asi tararak hana list tawkibaga lunana minute nipunipan sangbo audio tape adu Supreme Court ta puthokpa laikhre audio clip ki saruk kharak khaktamak Forensic Science Laboratory da kharak khak tharakhe habagi matangda bench asina mamange hearing da yaningdaba phongdokhiba laikhrabane audio clip ki khonjal adu biren gini natraga semjin sajin bane haiba sabchana khangba ngamnabagi damak mapung oina lengakta pikhalaklaga NFSU da amuk forward tawgadabane haina bench adu da khangan khe Advocate Bosanna haike hojuk phawbagi oina audio clip adu mapung oina NFSU da pikhalakpa leite punna minute 53 muk sangba audio tape adu petitioner na minute ni phunipan khaki audio tape court ta pikhalakhe lemhoriba saru adu hojuk phawba pikhalaktaba maram na hiram sigi matangda sabchana asumba puthokpa ngamdabane Kuki Organization for Human Rights na di special investigation team ama semlaga audio tape asigi matangda mapung phana thigat hangadabani haina taksilakhe mamang sahigi November thada NFSU na haikibada audio clip ta semtok sadokpagi khudam phangbana kanagi khonjel no haiba mayek sena khangba ngamdre haikibane Hand grenade thamlamlei Imphal East District ki Irilbung Police Station konba kongba nongthongbam laikai da leiba moirang them Prioberta kauba mioi amagi thongal da hand grenade ama thamlamle hari hand grenade adu thamlambada KCP haina thaba se amana yomlambane bom thamlambagi paw adu hek phangbaga police laktuna lokat khre imung manung da de makoi da sel gi demand torpa amata leite hari bom thamlambagi thodo adu gi mayok ta maikai adong gi miyamna ngasi wakan mi pham duna yaning da bu ut khre hari Mari Lenade Hana Pripak na Pongdora Kray Manipur Police ki Kangpo Amana Thasagi Mangada Thobal District ki Kangabo Kulak Pomlekai Digi Kundrakpom Ongbi Ning Thozam Ningol Rosidia Devi Sahikun Gamari Amasung Thobal How Kamaning Lekai Digi Laisram Ongbi Vidya Sahikuntra Party ki Kader Recruit Taubaga Mari Lenana Fare Haduna Pausri Amadi Electronic Media Sing the Yauribase Law na Thinkraba People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak Amasung Masigi Lanmi Sanglup Red Army RA karigumba hiram amata da mari leina de hanalob asagi publicity officer mangal khumanna thadroko serol amana hairi angang phurubagi MCPCR na directive pi khre hari ikui dana Thobal district ke hairoki mafam amada imung ani khanabagi thodok ta sahi nauriba angang amabu phu saibagi thodok ka mari leina na the Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na cognizant lauduna mari lenaba authority singda lokhatpham thokpa thabak sing lokhatnaba directive sing pi khre hari MCPCR gi chairperson Kaisam Pradeep Kumar na thokpa directive aduda CPCR Act 2005 ke under section 13 gi makhada thodo aduga mari lenana
ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯗ ꯐꯤꯜꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ 18 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯩꯐꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯐꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯅꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯀꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ (SP) ꯊꯧꯕꯥꯜ, DCPU ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟড ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2015ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ FIR ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨ ꯆꯩꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ FIR ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯄꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯞꯄꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯋꯥꯔ ꯈꯥꯕꯨꯡ ꯍꯤꯂꯤ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯂꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔ 19 ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ, ꯄꯨꯂꯤꯁ, CRPF, NCB ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯁꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ (KZC)ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯅꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯄꯨ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ (KOTUꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ KOTU ꯁꯗꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥ ꯁꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯤꯁ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯣꯒꯤ MLA 10ꯗ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯁꯇ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯗꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯦ? PR ꯊꯝꯕ ꯊꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA KS ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯝꯖꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ 51ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ 1994ꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯒ PR ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ PR ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯨꯁꯤꯚ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ, ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯊꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ प्रजाꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ प्रजाꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ꯫ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯐꯣꯛꯁ, ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫
Centerna 2025 ki December phawbada Manipur ki wathok loisingani haikrabasu noma ki phibam phasalaktre haina phongdorakre. Central government ki maikaidi ki mamang sahi 2025 ki December phawbada Manipur da thokliba irang ase mapung phana loisingani haina thajaba pikrabasu noma ki phibam soksilakle. MLA yankhai manga laiduna mapung phaba majority leirabasu sarkar semba ngamdre haina AICC ki Manipur in charge MP Saptigiri Shankar Ulakana ngarang Sursanpur ki Youth Hostel Relief Center da leiriba IDP singa hakthengna unaduna wari watai sanakiba amada phongdokre. Congress ki MPS ki maikaidagi phongdokkibada relief camp aduda IDP singa sasangumna leiriba se yamna thamoi soningai ni chana thaknaba sinjak amadi bedroom ki facility ningthina leitaba single room amada family tare nipa leiri. Relief camp ta leiriba angang school satpa phangdre asiguma thawong sing ase yamna thamoi soningai ni Prime Minister Narendra Modi ki maikidi ki haukiba sahi 2025 ki December phawbugi manungda kanluk ki irang asi lanjen raktuna tongan mafamda sangjafam lauduna leiriba IDP lising hom phuromase mayumda hanjal hangani haina wasakhrabasu IDP lising khara natana ataidi hauja relief center sing da leiri. Manipur miyam gidamak central government ki maikidi ki karimata thoksade Manipur da haujik leiriba watho ase mapung phana loishin ge haribadi assembly dissolve tawduna nauna mikhal pangthoktuna popular government ama leiraba khakta da oithokani haina mahana phongdokhe. Maramadona Congress ki maikaidi ki Manipur da nauna mikhal pangthoknaba dabi tawri Manipur da leiriba miyam asi yamna izzat leina hingba kangbu singne Manipur da leiriba miyam ki punsi asi delegate dictator control tawba ngamde haraduna Manipur da hojik oiriba phibam asi noma gi phagalakpa ki mahutta hena phibam sokselakle haina phongdokhe. Reserve Forest area da ain kaina sajilamba yum satret ka tara sidokhre hadi. Reserve Forest area da ain kaina yum kai sajileba sangi mathakta changsalaki badrap amada Assam government na Sonitpur amadi Nagaon district da Reserve Forest area da mioi lising taruk sani rom na leinariba yum satret ka tararom eviction drive chathaduna takthokre. Agency ki pauna hai Assam legak na numit nini somna chathakiba eviction drive aduda Reserve Forest amadi Borha Sapori Wildlife Sanctuary da Lona yadaba maongda lam khopsenduna sajilamba yumsing authority na sidoktuna mahan tahan ki hairi Assam legak ki yamna sing thaninga aba eviction drive adu thasigi mangada haukhibani aduga ngarang loina khibani hairi eviction drive aduda chaurakna lam hectare janipan ka kunthra rom ain kaina sajilamba yumsing JCB amadi atai machine sing sejinaduna lokthokki haina officer singna phongdorakle. Sonitpur district ki deputy commissioner Anand Kumar Das na phongdokhibada numitnini chopna reserve forest area amadi Borha Sapori Wildlife Sanctuary da lona yadaba maongda unda leitaduna lesilamba imung satra ka tararom lengakna eviction drive ama chathaduna mafam adudagi tanthokre. Eviction drive Jamukton Arimari Sialisar Kundilisar Parbadu Brahmari amadi Betulisar da pangthokibane hairi. Constitutional duty ga loinana foreigners sing voter list gi lokthokpagi power leire hana EC na SC da khangalakre. Constitution piriba duty habdi power amasung confidence ka loinana special intensive revision SIR tawduna voter list da foreigner sing yauriba silokthokpagi power lei haina Election Commission of India Supreme Court da khangalakre hairi. Communication asi senior advocate Rakesh Devidina Supreme Court ki Chief Justice Surya Khan amasung Justice Zomalia Bakshi ki bench da submit tawduna Bihar yauna state khara da ECI na chathakiba SIR sing gi mathakta challenge tawduna tharakhiba petition gi manung chanbani hairi. Devidina makha taraduna high constitution Hybrid citizen centric na dominate tawduna legadaba posak amani aduga state singda leiriba maru aiba constitution functionary singsu citizen ge apamba da legadabani haina Indian constitution ge articles 124 clause 3 da mayek sengna president vice president prime minister amasung court ki judges singna Indian citizen singi cooperation darkar lai haina phongdokhe. Amarom the electoral roll habisi national register of citizen NRC ga manade electoral roll habisi adult citizens da apply tawgadabani aduga disqualify oraba miyosing da di apply tawde masana election commission da Indian constitution na piriba sakti sing adu democratic oina integrity leina lebak sinba thungna operate tawbada maning tawbagi rights sing piri hari.
ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ DI ꯄꯤꯀꯞ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯖꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯂꯣꯡꯆꯞ ꯑꯃꯗ ꯒꯨꯔꯨꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ DI ꯄꯤꯀꯞ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ 30ꯗꯒꯤ 90 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯡꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯥꯛꯆꯦꯞꯇ ꯆꯠꯄꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯐꯤꯠ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯂꯣꯛꯇ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯅꯪꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏ 4 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯔꯂꯣꯟ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯨꯋꯥꯟꯇꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯊꯥꯡꯃꯣ ꯑꯃꯨꯡ ꯈꯨꯇꯣꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯥꯝꯈꯣꯠꯇꯨꯋꯥꯟ ꯈꯨꯇꯣꯡ ꯗꯣꯔꯀꯁ ꯕꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯎꯆꯤꯟ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯦꯂꯥꯜ ꯈꯊꯥꯡ ꯀꯧꯏ ꯊꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯊꯨꯋꯥꯟꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯝ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯁꯨꯝꯊꯪ ꯈꯨꯇꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯝꯀꯥ ꯄꯣꯊꯨꯍꯦꯜꯗꯒꯤ ꯅꯤꯌꯥꯡꯖꯤꯌꯥꯟ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯝꯖꯥꯀꯞ ꯈꯨꯇꯦꯡ ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ 4 ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ